Anya laki din! Oh, bakit? Kasla na unag ti pampanunutam Itay ka pa'y apalpaliiwan. Uwan lakay, pampanunutak ngamin no anyapay nga tati mabalin nga ilako ta iji pwesto. Imbaglaan na yun tilako Ha? Lakay, anya nga tano padasan ta nga aglako iti barbecue ditoy. Huwag nga agpaisoan niya. Apag iso nga wante aglaklako iti barbecue dito'y banda nga ayan tayo. So nalaang tanatrabaho dahi jay bakit? Manumat ang nga oras nga isagana ta dagiti lako ta. Amok, natrabaho day jay lakay, ngam ano santa. Anya ti amuta, no iso ti kayat dagiti tattao ditoy. Sa bagay matkit di Ala, panunutam nga rod na imbag bakit? Ne, at damat ginatang ni Ellen na pagtunuan. Anya nga tati ituno da. Aglako da kano iti barbecue lakay? Aniya. Ay na, itala dayta, oray po utem. Saan mo't lang agbayag dayta, Asino kumamot nga iti gumatang iti lako da? Di damot amot agtimpla iti naimas sa barbecue? Aniya. Saan tumat laan naimas? Masiguradok dayta. Awan tumat lang ti gumatang iti lako da. Putem dayta, lakay. Hoy, si ka Ellen. Apay ngay abasta ka matlaglako iti ihaw-ihaw. Impakadayo aya iti akin ko iti dito ababangan tayo apwesto. Ha? Lako kayo alako. Gayam, di yung matimpakada no mabalin kayong aglako. Olivia, nakisarita akmat ka ni Sir Adrian. Kat impalobos na mat nga aglako kami kanila kay ko. Siguraduam laang apod no ti ibagbagam si ka Ellen. Tano saan? Ang mga no makapungtot ni Sir Adrian kada kayo. Hoy, pasig lang nga asok tila ko yung barbecue ti maang angot ni ti pwesto. Anya? Imbag kumamat, no nananam day tala ko yo. Ngam saan mat? At damot mang ibagbaga na katamtam na. Anya? Oy, mare. Aglaklako mat gayaman da Ellen iti ihaw-ihaw. Wan, ngam sigon ka dagiti amok agim matang. Saan ka numat anaimas tilako da? Saan pa'y kano anadalos? Napait pa'y kano tilako da nga isaw? Anya? Pampanunotak nga rod mare. Anya nga tano aglako akmat iti barbecue ditoy. Anya? Oy, ang mga no day tati saan nyo apagkikinaawatan Saan mare? Aglako aklata. Makaamomot ten dagiti tattao no asino ti kayat da paggatangan? Siyak, amok ti agtimpla iti barbecue. Gaputa naglaklako ak idi ijay ili. Ngam dagita nga gasawa? Napanunot dalaang naglako dan nga oray di damat ammo. Ay namare, siyak ti mabuting paragan ka. Ngamin, narigat ti adda kaap-apa na. Nang runa no dito'y pwesto. Amumoten kanyak, mare. No kayat ko. Awan bibiyang ko na anyaman ti ibagati tattao. Anya, aglako tamat iti barbecue ko nang bakit? Wan lakay, aglako tamat. Masiguradok ang magustuhan dagiti gumatang ti ilakok a barbecue. Nalaingak sakit ding agtimpla. Ha? Ang pangalaan ta nga iti kwarta pagpuunan ta nga aglako iti barbecue. Katawan pa'y mat na urnong mo. Lakay, ada na panunot ko. Kat, dayta ano, umanamong ka. Anya day ta bakit? Agaplayak lang nga ni ti loan. Aglon ka? Di, kasla pagut utangan da Mari Rosa ngay. Lending? Wala kay. Umutang aklangan iti pagpuunan ta. Sana bali? Mabayadan tamat? Kan masigurado nga adon to ti gumatang iti lako ta. Aniya. Ay na, maragsakan ak mahatlakay.
Uray kas ano, may ibos tila ko ta a barbecue tunggal malam. Wen nga rod, bakit? Imbag lakit din ta napanunod mo nga glako tayo ti barbecue. Daklanam naman na napigsagayam ti barbecue. Pampanunutag nga rod manin lakay. Anya nga ta no aglako tapay iti milk tea kan burger. Iti kasta, pasig a merienda ti ilako ta. Wen nga agpaiso, bakit? Mayat deta napanunot mo. Uwan lakay, planwa ka na imbag. Agam aguray ka. Amangan mat no saan ta mapagigiddan no bilang laeng. Di ka madanagan lakay. No makita, kat maya ti panaglako ta. Mga lak iti kadwata nga aglako. Tangdanan tan iti binulan. Oh, anya nga bakit? Naalam ka din ti kwarta mi di naglunam? Wan lakay, kamaudyanan na. Mairugita mo tan nga aglako iti barbecue iti pwesto. Kat, mano nga tinalon mo? 20 mil lakay. Daytoy, katunggal lawas ti panagbayad. Kalpasantin na mabulan, mabalin manen nga agrinyo. Kasta. Kat, mano nga ti bayadan ta tunggal lawas? Basit laang lakay. Sa nga ribo laang. Kan amok akabalan ta daytoy abayadan. Ay na, talaga gaya mapinaypaysum tinaglako iti ihaw-ihawan niya. Awan mare, adamot kwartak. Isu nga, aglako Ala, gumatang kakit din. Ay, makauray kamat amare. Aginanak pa'y mat Si Kamet. Ti kayat mo, gumatang ka kadagos. Lakwan ka laang mat, mare. Si kakit dimot. Uy, mare. Aday bagak. Limabasak itay dita pwesto da Ellen. Adamit tan paglutuan da iti burger. Ay, kanadamit tan milk tea alako da. Anya? Kat, aglako dalata No ada gumatang Kan amo matan ti kaaduan asaan anadalos ti lako da. Ha? Kita lang no agbayag day ta negosyo da. Ha? Kita lang no agbayag day ta negosyo da. Itaarugyan mi matan kanila kay ko ti agtono iti lako mi. Anya? Anya ngay bakit? Binayadam ka din ti abang ta dito'y pwesto itaabulan. Wan lakay. Ay na. Maragsakan nga rod ni Sir Adrian. Gaputa inted ko pa yan ti abang para inton umay abulan. Ha? Kasta ka di? Wan lakay. Kan ited ko mutan ati sweldo ni Clara para itaabulan. Tapno malpas. Kan awan ti pampanunutan ta abayadan ta. Sa bagay matkid di Ala, nakay nanaak matan lakay. Inakon ija kusina. Tulungak ni Carla amang isagana iti mailuto. O sige bakit? Siya akong ti makaamong agbantay dito'y sango. At damat ka barbaro arupay di pwesto da Pedro nga agasawa, bakit? Kundi alamot iti kadwada. Ho? Kunang matlano ada ipasweldo da. Ha? Urayam lakay. No pumigsan to mati panaglako ta. Uray man lima ti alaog akadwata. Awan gayam, nasabat ko ni Sir Adrian itay. Damdamagan na ti abang tayo itaabulan. Kan idi napalabas abulan. Ha? Wan ngagpaisoan niya. Ay, panagbabayad man kaya man. Sapay manulangan tinabati iti kwartata nga inutang ko. Nagbayad akpay ngamin iti tuition fee ni Sheila. Diskartimon day ta bakit? Ang mga no papanawan da tayo dito no saan ka pa'y lang agbayad? Ay namare, kasla da ito'y pailaing jay lako yoy di na minsan nga aldaw. Madlaw nga saan nakalutluto. Ay, mare, pangasim ka dimot at di mo pigsaan day ta sa Ang mga no ada makangagkan ka, narigatan. Nga mare. Sayang mat ngami, no ibalang mi daytoy saan mi analako, idi na minsan nga aldaw. Napan mo ti 2,000 agastos mi ditoy .
Wala mare, ang mga nuag sakit mo ti tiyan ti gumatang. Saan? Di ka di madanagan. Manunalawas ang naglaklako kayo. Ngimadlaw ko akas lasagay sa ti umay gumatang dito ay. Kansalad da umay gumatang, no naibusan ti lako da Ellen. Si kamot mare. Di mo mo't panunutan no makapasaya itirik na day ta ibagbagam. Ay na. Agkarawag mo tanday ta kolektor. Intod ko ang pagsasawakon. Oh, anya ti parikot mo bakit? Kas lagong ungot ka. Talaga makaung-ungutak. Ay, itay pa yung agkarawag di kolektor. Umawag tasaan ka pa'y nga ruda nakabayad. Parikot ko lakay, no sa dino ti pangalaki ti pagbayad ko. Agdiskitar ka pa'y laang, bakit? Sapay imay ni Sir Adrian itay. Nakuna na ano saan tayo pa'y la makabayad iti abang tayo itaabulan, kat pumanaw ta kanon. Anya, nakunana dayta? Wan bakit? Kat nakuna na pa'y, mabalin na nga ipasublat ka da Ellen nga agasawa. Gaputaam muna kano akabalanda bayadan ti dua pwesto, no bilang laang. Ay, sana mabalin. Naglalaingan nga DJ nga Ellen. Sigurado kinasarita naman ni Sir Adrian. Iso akas tama tinakunanakan ka. Paiman. Anya? Papanawanan ni Sir Adrian da Olivia ije pwesto da? Un ka nung nga rudla kay. Kat nakuna ni Sir Adrian kanyak, ano kayat ko kanong abangan, itad na kadata. Ay katwa na. Apag iso, umad-ado umatan tilako ta. Uwan lakay. Kayat ko matkit di. Nga masyanak mat kada Olivia. Namuak ngamin nga ado ti utang da. Asaan da pa'y anabayadan. Anya nga rod ita bakit? Alaak da di apwesto. Ngambay aklat tapay laang nga aglako da iti uray upat abulan. Uray libre. Imbag la makabawi damot iti mano abulan abas ti naglakwan da. Ngem bakit? Ni Olivia ti kanayon amang dadael kadata. Amin awagas ti panang dadael ket inaramid na. Tapno awan ti umay gumatang dito'y pwesto. Saan abale? Saan mat nagbaligi lakay? Kan nasaysaya at latta tinapakumbaba. Iti kasta, ad-ado pa'y a blessings ti sumangbay kadata. Oh, apay nga imay ka dito si ka, Ellen? Di mo kunaan nga apuraan da kami apumanaw. Ha? Imayak, Olivia. Ada ngamin kayat ko nga ibagakan ka. Ha? Saan ka interesado iti anyaman nga ibagam? Kinapudno na. Binayada kung ti abang na dahi pwesto iti upat abulan. Gapo, taimpasublat mata ni Sir Adrian kada kami. Kat nagsarita kami nga agasawa, nga oray aglako kayo latta. Libre. Ha? Nadamag ko ngamin nga damat la utang nyo akas kada kami. Iso nga oray aglako kayo latta. Imbag lang nga damat pangalaan nyo. Ellen! Di kay madanagan. Nabayadan matanti abang. Ibagak tulat ta no kaano kay asumardang. Ellen, mababain kami unay kan ka. Ngamin, nagbalin kami adakas kada kayo. Ay na, awan anyaman na, Olivia. Tinapatag, kat na amirisyo, asaan anasaya ati kasjay. Ngamin, pagsayaatan tayong matlaeng, no agkakatunusan tayong agkakaaruba diti pwesto. Ellen, agtalinaad tayo kuma, anaragsak. Awan ko matidakas nga apal, iti tunggal maysa. Ngamin, awan mo tinasaya at nga ipaay na dayta. Agla ko kay latta, tapno makabayad kayo mat iti utang nyo. Iti kasta, awanan pampanunutan nyo. Ay, agyaman ako na, Ellen! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din!
Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Bakit? Kinatang mo tayong pagatang ko asida. Anya kalakit din lakay. No agsasao ka, kaslaawan ka balay mo akadwam nga agsida. Ha? Sida tayo kunamot ah. Asan? Si daklang na jay. Isungarod anang tudak iti gatang mo. Sida tayo amin. Sana mabalin ko na. Sumruman nga tanti kinaunag tatul-tul mo umyong. Apay adida la pagusto ang metag. Ada ngamin sa bali alutaw kun putahi akayat kau. Ay pambar. Anya lakit din lakay. Mala, no di kanto agparaman itilutwam. Di kanto matrumaman itilutwan me. Nalawag ka di asaritaan. Ikaw na. Yan laki din. Nagalasmutan ti kas nga ugali ni tatang, manong. Apay aya? Managing bubukod. Ay, di mo ikikan iti kwartana. Ay ikaklata takaasim ay. Kayat na ti umawat. Ngam di namot kayat ti agpadawat. Isulat may mayat. Ay, nyalaki din na ya. Bayam latan, lakayan. Awan pa'y gungguna na nga ama ti pagtaengan. Ala, bayamo na din ko. Lakayan ni tatang. Iso asan tayo natutupan. Kadagiti madingay pakita na. Makapasurun mat ngamin, manong. Ay, nakapuot kan itilakay ama naging bubukod. Ha? Ay, nyalaki din na ya. Perperam kidi iti makan tapno di nanto mapanunot ti agimaw. Makarik nantaw iti bain. Ni tatang pa'y ti kunam, manong. Pilosopo alakay. Awan rik na akasta. Saan asalputan ti bain. Ha? Ay, anyan ni tatang. Ada ka matan lakay. Anya ngay mo dayta nakasupot nga insangpet mo. Ay, tila makikita mo. Naa, masurun kan samat lakay. San man atila mapampansin mo kung masipsiputam? Apay, dakas ti agdamag. Natakasla interesado ka una iti insangpet ka. Kasla ambing am launay. Naa, anya nga min ayaday ta. Impadiguda lang kanyak. Basi ila day tayo. Iso di mo ambingan. Anya lakit din lakay. Di mo la maikat ti kinaimot mo. Ay aglisi ka man dita. Ay dulin ko day tayo. Sida akto inton rabi ay. Anya? Nanang, adamot masida ijeref. Kwa anak ko. Saan nyo asagsagidan dayjay? Tapno di kay makabasbasol. Ha? Adda ka di sa bali akabalay tayo anang iref iti dayja asidaan, nanang? Adda. Na, asino day ta akabarbaro akabalay tayo? Kat ni tatang yo ah. Anya? Nangilasin manan iti bukudan na? Nagimas matan si dangin. Dulin nyo nanang. Kilawin na kaldeng kan dinakdakan. Adot na kangkaw nanang. Sos, delikado anak ko. Ha? Apay ka day nanang. Kwa anak ko. Saan gayam adelikado? Ngam inibos mo ka de. Saan magkiday nanang? Amuyo mo tayo na nainutak iti sidahin. Ay, agyamanak tanang ibati ka anak ko. Indulin mo ka day si daam na dyan nanang. Wan? Ay, saan? Ay, wan gayam. Si Dakto. Nyalaki din na yan nanang. Saan kaya mababae na mangibaga? No biddaw tinaramid ka. No saan? Matartaranta kayo nga main. Kwa, saan ka nagbidot anak ko? Ti kayat ko asawan. Saan ka madanagan no nailawan mo asinda jay naidulin amasida? Inibos mo kit di kuman Takaasi ka mat amang manggad. Ha? Nyalaki din na yan nanang.
apay, sino tewan nakam na nang kisay iti nakadulin asidak, Siyak, ngam adanakam ko. Ay, unay kan. Ay, luko ka bakit? Binilbilin ka, di mo sagsagay din ti sidak itarabay. Dandani matag na ikisap. Naimasan lang amin, lakay. Ay naimasak, tanaimas ka now. Ay, agkakanat ka. Mariknak, ti kinaawan pa mo. Tamatartaranta ka sumungbat. Ala, basol kulatan tap nagulimakan. Anya lakit din aya. Maminsan pa yakalungam ti idulin ko ta pagsasawang ka itisan amalamlamo ti buaya. Ha? Kaya na mga mapapispisan ka iti orela sumango tarupam iti likudam. Awan sa matin ti limpyo kada kayo akabalay. Sina. Apay ka di tatang. Awan pa'y maidulin adiyo pakibiyangan. Mitir at tataw. Maipapan ka di manen iti sidaan, ti pagkaskastaan nyo. Ay, tulisan kayaw. Rawat. Diyak pa'y nangan, tatang. Mga anak pa'y laeng. Iso adiyo ibagbaga at tulisanak kadarawutak. Sino nga ron tinangan iti nakadulin dito lamisaan a kinalubak. Amangan mo't no kinalong ti pusa iti karuba Nagdagsan di pandag ka. Kasano malukatan ti pusa nga di kalab ti drum. Adamot ima jay pusa, tatang. Na. Binagkat na jay impandagyo. Yay. Lakay. Datdata yung agkakabalay. So saan ka nga aging bubukod? Kinagita nga ibagbagamon. Sa lawasaw ka mga bakitan. Umyong, dakas ti ama, amang imot iti kabalay na. Sana tila'y bagbaga mapangkalob mo iti kinabuklis yaw. Na, kat no si katibuklis ta ilamang mo ti makan. Idinto tada kami, kat irwar me ti malamot. Ay agulay makamanay. Danggam ti bagbagak, tapno makariing ka iti kinapudno, maipapan iti madingay style mo. House town. Rawat ka kiday. Anya lakit din ti kasta pa nagsasaom. Ay, agpulo kay tulang inton madungiran kayaw. Anya? Nay, nakarubot kayo tatang. Papanan nyo ka de. Kaya gaputa damdamagam di bagat. Inak gumatang iti saltok. An-anwan nyo nga ti saltok. Katawan mat marabutit kada ipos dito balay. Nagagat kami ngamin kaninanang nga agdalos. Awan bibiyang kaw. Ay, agpupudot kayo mat tatang. Damdamagak laang mat no an-anwan nyo ti saltok. Pangabog ko kada kiti mangalong. Manaktak ka bait. Hinton ko malipata konti na gatangay. Ay salbag kiday. Ay, nanang! Mapan ka no gumatang ni tatang iti saltok. Anya kumangay ti saltukan na diti balay. Jackman ammo ka ni tatang. Ay, madadadaulan ti ulo na agapo iti kinamanagim bubukod na. Ay, anya kit din ayan ni tatang. Saltukan na kano dagiti mangalong. Hay, tila mapampanunot na. Anya lakit din aya ni Umyong. Akon diti karnyan. Iti mandalam ken ubing akar niti baboy ti katangan. Ay, magluto ak iti dinakdakan tapno maimas ko ti mangan. Ni, kayo magaya mang Umyong. Naihimas ti sidama. Dalong kan karni ti baboy. Basit la ti katangag. Para la kanyak tapno makaminusak. Oh, di mo iraman ti sidaan ti pamilyam. Sa bali mo tilutunda. Kinarigat no maibusanak. Ilakam ko pa ilati sa bali mait. Anya, ibilang mo ka di sa bali ti pamilyam. Nagkunamit ta kasta. Naglawag ti kunak. Sa bali. Jakmat imbaga. Ti pamilyak. Nagtiro kayo Ay, kasarsalita. naglisi ka man. Ay, ipakilo man dahi ti dalam kang karni baboy agatangag. Basit,
Anayamon asagay sa kilo. May sa kilo adalam, kan may sa kilo ababoy. Tapno mabsog kayo, kan ti pamilya. Mabalin ano si katiag bayad. Ha? Kanya lakit din ayan ni Mang Umyong. Ibagbagada lang arudin nga imot ka. Kuripot ka pa'y. Just case. Apay day ta nga ugalim Umyong. Tila pangilamlam nga may tilamutam. Agkaiwarisan tikuton. Apay, basol ko no mo nagtikuton di balay. Naglawaan nga men day ta ref apangidulinam iti makan. Apay atay surunak iti kayat ko apang idulinan. Saan mat nga min ama iparbang ti aramidam. Mapinpindam ti tuktok apangilamlam mangam. Tuktok ti aparador, tuktok ti kabinet, agduduma a tuktok. Tuktukan kan tupay. Ha? Amom no apay nga ikabkabil ko dagita iti kumpormi atuktok. Yarig ko nga men alamutan tay dua apo sa dita. Awan mo ti pusa tayo ditoy. Kan saan mo't asumsumrak ditoy dagiti pusa ti karuba. Anya ngay dagita adwa pusa ngay bagbagam. Keda kayong ay kanisina. Anya kalakit din Umyong. Pagbalinan na kami matan amang ngalong akabalay mo. Ang dandan ni agpulon dagita mangalong. Uray kitaem. Anya? Naimas to'y sidak ngayong kargat iti lunchbox. Idulin ko dito. Kat paabayak iti saltawk. Mangir na damo nga tan. Asino ti kulkulamam di ta Umyaw. Ay. Agkat katawa ka mat akas lamang kukulam. Ay, gulay maka. Di naman bibyagan. Addaman nga tan indulin mo di ta amalamot Ay, di na bibyagan. Tamok tagisip kay nay. Amuklatan. Agkurrimanan. Pinpindam amin asagpat kadatok-tok akunak. Uray man makitam no anya ti indulin ko dito. Uray man arikapam no alaem no kaya mau. Apay nga raw nga ikabil mo pa'y lalita. No si papalubos ka, nga mabalin kong arikapan, nga alaan. Secret. Nadadaalan ti ulong, gapu iti kinamanagim bubukod mo. Anya lakit din nakababalin day ta. Jaske. Sumanao ka. Nagulibag ka man dita. Nay. Nanang, gets kon no apay agimatang ni tatang iti saltok. An-anuan na ngay, kat awan mo ti marabutit. Kada ipos dito unag ti balay. Pangsaltok na siguro kada tayo amang kisay. Wenno mangala iti iduldulin na asidana. Aniya? Wen, nanang. Iso super an nadlaeng no agdaldalos ka kadagiti paladpad, kada sagpatan, kada tok-tok ti aparador kan kabinet. Amangan numasalto kan taimayo. Lukas ta nga road, ay kat, dakon daldalusan dagiti tok-tok dita. Taamangan no siyak pa'y ti masaltukan. Wen, nanang. Bayan tayo ani tatang matlaeng ti masaltukan. Wen man nga agpaysaw. Sa anak pa'y lang agpunas kadagiti tok-tok ti tokador, kada aparador. Urayak pa'y nga adda maala ti saltok ni tatangyaw. Very good. Awanin ti mangalong iti anyaman nga idulin ka. Ay, natunugan dagiti anak ti Diablo. Anyat sasawom dita? Ah. Kasla kalabagtet nga umis-isam. Wano, agmanmanyakan. Sasawam, asino kumang iti pagmanyakak? Sika, nung ka, liber. Murang alaklakayan. Da. Day takit din ti almanag. Makaamo ka man langan bagtet. Inayadak agaw atan tay fried chicken, ken fried beef at apang indulin ko iti tuktok tito kadar.
Gaw atak latan tadak kelamay. Basit la atil ay magawat ka na. Anay! Anay! Nakukaw mo! Nalugalan kan! Anay, matay ako na. Magkakatawa ka la itagiryaw kan! Bagtit at talaga! Paglaki niyo ospital, anay, natukol sa tiramay ko. Ayan natin natukol! Awan mo! Nakasilpo mo tagitiramay mo! Saan mo't natukol? Ay, nagutan. Ay, nanarumag sa titulang tiramay ko, nasaltukan. Ay, Aniya? nagpingsan, pa nakasaltok na. Anay! Dayta ti maganab, ti managing bubukod. Yang lagi din. Mamatay lang araw na taon. Iruruman nagpay, anay ka. Manak barak tay simbang puwet kakat impanak iti ospital. Ay, nasalbarak iti pakatayak. Saan nyo nga ipatay day tatang? Na-x-ray kayo mutin. Saan anaderder tito lang yaw. Nasaktan kayo lang. Agyaman ka, ta saan anaputad, dagiti ramay mo. Ay, nakaginawak iti pain reliever nga inyinjik da kanyak. Kan impatumar da. Umimbag ton day tatang. Igidan mo matan, apaimbagan, tinagalas akababalin mo, umyaw. Di mo di balikas pag-asim bakit. Tamukon. Ija kun ti madya ka babalin nga bagbagam. Ay kat, nasaya at nukasta. Ay, bakit? Yung kaman ibulang da dya asaltok ijilaon yun. Saan Ah, Salto kampay, dagiti daduma aramay mo. Tapno maikati kinaimot mo. ay, anya kalaki din bakit? Nakamirisa nga rudan. Imamagdak pa lang, bait. Ala, tapno di mo mat ko na, maawatan da kan. Kasta talaga ti tao lakay. Ah, Sala makapanunot, no maikan iti pagnakman na. Anya laki din. Ngamjak ibagbaga adakas kaunay. Awan mat ngamin piman, ti kanayon ang maigatang mo iti naimas. Iso akayat mo, ti agidulin. Tapno addan to si dam para iti sumarunaw. Isaan. Talaga kidya nagbalinak ama naging bubukod kan imot. Ba nag-arumbag lang ay katekon ta dakes. Kan nakababain. Ala, saan kayo nagpanunot? Kundi kag sasaon. Siya kon a mismo ti mangibaga ama punas amin den dagiti banag kanyak. In short, agbalbaliw akon. Agyaman nak, no kasta tatang. Kundi kay madanagan. Takanayo na, nga isang pitan kayo. Iti naimas amakmakan. Tangimaton ti sweldaw, tatang. I-blow out kayo man amin ita. Ay, nabarok. Kasla na punas ti sakit ti ramay ko. Awan day tan tatang. Inagasan da kayo mo tan di ospital. Ken kumpleto mo tan ti ginatang ko nga agas yaw. Agimbag day tan tatang. Mapantayo kay din ta i-treat kayo man amin. Agyaman kami nga rod, anak ka. Ala, intay nga rodain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din, insurat ni Jocelyn Ramirez. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Una yan ti kastoy abiyag. Aggigidan ti mabayadan. Well nga rod. Agam manyangay nga rod bakit? Kastoy talaga ti bihag. Panagbabayad manan iti tuition fee iti school. Panagbabayad iti kuryente. Danom, sakit maibibos pa yun ti bagas. Hay, anya lakit din aya. At yaw, natgidak iti talungal daw.
Na imbaglaan na yunam, no, dama inayon mau. Ayawan mainayon ko lakay. Amumat aji tangdan ko iti dua nga aldaw, ket iso di pinagsakada tayo iti gasol. Ay, kasta aya. Ay, una yan nabihag. Mapanak man gayam ijay ayan ni bakit pina, parang agpautang. Anya? Sa nabale, taag tinulong ta nga agbayad no bilang laang. Tani, saan amabalin, saan ang maka-exam ti anak ta? Narigatan. Pangaasim ka din, Nana. Good payer kami mat nga agasawa iti utang mi. Pautangan ka mat Berta. Anya kalakit din aya. Danag mon. Ay na, agyaman ako unay, Nana. Mano ti utangem aya. Uray 3,000 la kumanana. Naggigidan ngamin ti babayadan mi ita. Nairanapay ama ibusen ti bagas mi. Iso agipit kami at talaga. Kasta talaga. Awan mo ti tao nga awan utang na. Mala, mabiit laang ha. Alaak ti wallet ko, ijay silen. Ay, naimbag man ta pinautangan na kalatan ni bakit pina. Bakit? Wala kay, amunamot ngamin asa anak anarigat asingiraan no siyak ti agutang. Kaano ka nga raw da mapaning di pagadalan? Itamot laang lakay, inak agbayad iti tuition fee ni Kulas. Jak makapan inton bigat. Ang mga nalipatam, amapanta ijay ayan dala kay Rikaw. Aywan gaya man niya. Inton bigat gaya man nga agparaap nila kay Rikaw. Mala, ingka nga rod ita. Tayin ta makiraap intong bigat. Nakapalas ka mat bakit? Papanam nga eh. Ay po, nakamik up ka pa ya. Adapag nami kadagiti gagayam ko na kay. Ay, anya ka mat tayo. Imbis nga kasi kaso ka kumadito'y balay. Ha? Kita di murang tayo na nagad-adawn. Saan saan malagton ti kabalyaw, ti kinaaduna. Anya kalakit din ayala kay. Aglabak intong sumangputak intong malam. Imbis nga una kumami da kita. Dagiti launa uniform ti anak mo. Puuna yan. Agrub-rub watak pailaang. Ngam adda ka dito'y asumanao. Ay makabwisit man. Anya? Ay, dita ka man laangan. Ay, una yan ang make-up dahil tamare. Aywan amare. Saan amabalin sa anak-anak nga make-up normwara? Os! Siguro, agsara kayo manan iti number 2 man yan. Sigakit di mat. Dahil tangiwat mo man si kabakla. Ang mga no adama kangag. Narigatan. Ay, naapo pa niya ayan. Awan limit asaan ang maibutaktak. Ha? Ure anya ti aramidem amang ilimit iti relasyon nyo kani number 2. Maamuan kat maamuan to latati tatao. Tandaan ang dayta. Sumanao lang nga roda ni Dario itay agrub-rubwatak. Sa ita, sumanao ka mat. Dita ka man langan. Ay naku mare, nulabsen ti agsaong, mapanpay laang ni Panya, pasubli akon. Amo ka der aramidan na. Ha? Adda na kaibaga idi kanyak may papan iti dayta. Ay, unayin ni Panya. Ay, nawan nga rod. Imbes at tulungan na nila kayo na iti trabaho da. Agam saan? Taday ta makisinsin narak iti number 2 ti aramiden na. Amay, saan nga tangaam mo nila kay na day tangar aramidan na? Saan Amo mo ni Panya, nalaing no maipapan iti limit a banag. Sa bagay matkit di no agsa sa uday di apan niya, kunam lano kadadalusan a tao. Ngam, ha? Adamo limad nga aramid na. Sapay no agsao, kat pakibyangan na amin ti saan arumbang apakibyangan na. Amo mare,
Nadamag ko, anapan kanu imutang ni Berta iti kwarta ni Bakat Pina. Kastaya? Kat man ano no napan? Kat agkasapulan met iso akasta. Piman mat ni Berta, ado utang na. Sa bali utang na kini Bakat Pina. Sa bali pa'y dagiti lending na. Ayan niya lakit din. Ha? Makapaalak nga rod. Makitang-tang dandamot nga agasawa. Nga uray dala agkuy-kuyog amapan makiraap kan makisak ka. Ngam adulat tamot utang da. Ay na, nagwayaw kamutan. Saan ko nga uy-uyawan anya? Ibagbagak lang tipod no. Makapaalak da ngamin nga agasawa ka. Uray di na minsan nga aldaw na palabas ko ida. Kasla dala na basbasa akalding. Natudwan da anapan nakiraap. Day di ababae, tauray dagiti utang ko kat pakibyangan na. Tsak man amo iti dadya apan niya. Kasta unay nga rod nga ilak na, idinaamuan na nga imutang kakano iti kwarta kani Bakat Pinang. Anya lakit din. Man ano kumano imutang nga kat agkasapulan nga rod. Kan may saan mat nga iso ti agbayad. Ay, una yun aya. Hay bay amon, nairuam tayo mutan iti ugali dadya apan niya. Ay, amin matan kat pakibyangan na. Payman, masabat ko la day di ababae. Nudyak makapagtapil, durabak ko naktumag. Ala adakan ka day tamare. Ikam iti pagnakman na, tapno maksayan ti ginabyangot na. Agasam, uray gayam ti panagkuykuyog ta amapan makiraap kan makisak ka, kat katawaan na. Mala, bayamon bakit? Tinapatag kat awan dakas nga aramiden tayo kadakwada. Ay saan? Masurunak man iti tattao aman nakibiyang. Nang runa no saan tay mat idang an-anwan. Una na kanukat. Kaslata kalding anabasbasa no mapanta makisak ka. Anya? Agasa man day ta panang uyaw na kadata. No saan nga imbaga ni bakla kanya, jakpay amo kastagayam. Unay kiidinipan niya. Manakibiyang talaga. Jak matanan ngam no apay akat katawaan na. Kanbiyangan na dagiti utang ko. Kita man da Berta nga agasawa. Nagmayat ti panagkuykuyog da amapan makitang tangdan. Ha? Kat, anya kuma nagkuykuyog da amapan makitang dan. Umapal ka? Ay, apo pa niya. Kasla di mo maawatan ti kahit ko sawin. Nagado, ti mabalin mo nga apalan. Da Berta pa'y laang mat, nga agasawa mat. Anya? Dagijay nga agasawa, nga agbabasa. Agbabasamot nga ibagbagam. Katuan mat. Tunggal mapalabas ko ida. Agbabasada nga agasawa. Agkuykuyog damat gamin, amapan makisak ka, kan makiraap. Kay, apay kuma adilawam ken katawam ida. Makapaalak takasla dala na basbasa kalding. Agkuyog dala nga rudan amapan makitang dan, ngam adulat tamo ti utang dan. Naimbag ka pa'y, kumare. Tagpaili ka manen. Ay, syempre, amare. Kailiw ko matanik kwa. Iso anas ka na agpaili ak ita. Ay, unay kan. Talagang awan panggapong agbalbaliw. Ha? Anya ka din na itang ibagbaga, mare. Ay, ayatak ni kwa. Iso asaan abas tali patak. Ay na, di mo uray na maamuan ti asawam day tangar aramidan. Ha? Pudno ti bagbagak. Iso apa nga si mare. Agbalbaliw kan, tanasa papay. Ay na! Kunaklakit din no kalding anabasbas at tinakakubo rito yung igid ti taltalon. Si kamat gayang Berta. Ha? Oo,
Una yan? Malaman ngam adda ka pailaang ditoy. Anya ko matiparikot mo no adda akpay lang ditoy. Ken apay akat katawaan nak. Dayta ngamin kat. Kinaado ti utang mo, iso akas ka lang nakakaasi ana basbasa dito'y igid ti taltalon. Amumat ataltalon daytoy. Adda danom daytoy sinilong. Natural ang mabasaak. Ngam saan mat nga amin aparte ti bagay. Ha? Tapno ibagakan kanya. Uray mabasaak. Adda nilakay ko amang punas kanyak. Uray agbabasaak iti parbangon, adda ni Marco amang punas kanyak. Saan akas ken ka, asabali ti mang punpunas ken ka, maawatam Nay, madinsama ti tabas di tadi, Lamberta. Ay kat no napasagidan ka, mangrik na ka talaga. Ay napanyang kunam siguro no jak amutar aramidam. Kaya't mon sakit di asyak mismo ti mangidanon kin nilakay mo. Anya ka din day nga ibagbagang? Ibagak kin nilakay mo asabali ti mang punpunas kan ka no agbabasa ka. Di nakuyuyangon ang mabasbasaak akanayon dito'y taltalon. Tada nilakay ko amang punpunas kanyak no sumang pata. Kung natumot ngamin kan ka, di mo karkaritan ni Mariberta. O, anya ita, nakapungtot lang arod kan ka. Uwan nga rod, Mari. Madanagan akmat sika. Taapay mat. Nakuna na ngamin, nga ibaga na kano kinilakay ko. Nga adakwa. Anya ako nga, ada number tom, kas dyan? Ay, si kakit di mo't, Mari. Ay, aday ta. Kunam siguro nga awan amo ni Mariberta. Ay na, kat no amo na amin nga aramidem. Iso na laeng, tadi na kaya ti makibibiyang. Ha? Iso nga agtal na kalaeng. Ay, sikan tumot ngamin, tama nakibiyang ka. Ultimo ti pa nagtrab-trabaho na idital talon kat pakibibiyangam. O, anya nga ita, napunuan lang arud. Ay, Mari, pangaasim man. Tulungan nak kumamot Anya nga iti maitulong ko? Tulungan nak, nga agsori kan kwa na. Tapno dinan aramidan ti imbaga na kanyak. Nga umay ka no ijibalay. Ay na, nakabutbut ang lakit din maamuan nila kay ko ti aramida. Kaam-amak. Talaga apagpungpungtutan nak daydi apan niya. Payman. Nene, bakit apay? Basta ulit ti kurat-rat ti muging mo. Pinagpungtot nak ka talaga daydi a babae. Itamat lang. Mapanak ijay balay ta. Sugudat man. Ay, saan bakit? Sana nasaya at itang aramidam. Amok asan anasayat. Ngam kayat kula nga ikan iti pagnakman na daydi apan niya. Anya? Pangaasim taginak sursurutan. Dito'y ka lang. Anay ko, tinungpanak matlatan. Di ka aglablabas iti panagsungsungbat mo kanya. Ta ang mga nusaan lang atong pati maramanam. Ay, anong mapaspasamak dito? Tapay ang tinumpang ti asawa. Isakit mo day ta asawam aman nakibiyang. Apay, bibiyang ka di ti biyag yung agasawa, ha? Tapno ibagakan ka, pare. Daytoy asawam, katkatawaan nak, gaputa kanayon nak amakita na basbasa igay talon, kuna na pa'y nga ado ti utang ko. Mari, ustumot na na. Ay, sumargan ka! Mari. Kunakmal, napipiyakan niya, tanumabasa nga gapoy igay talon, adda nilakay ko amang punas kanya, agpinunas kami. Ngam daytoy asawam no agbabasa sa bali ti mang punpunas kan kuana. Saan ka mat siguro amaag? Tapno saan mo amaawatan ti kayat ko asawan? Agsaw ka man pa niya. Agsaw ka! Wala ka. Ni bakit mo adda number 2 na ijay ilay? Jay naglaad at tricycle driver. Ni suyot tinagan dayjay.
Iso timang punpunas ken kuana no agbabasa. Aniya. Kawanan kay tibain. Nabayag nak gaya mo na luklukwen sikapan niya. Lakay, pakawanan na kumamot Ika rin ka agbalbaliw ako. Ay saan? Alay mami nagamit mo kit agtalaw kan. Makamukan no sa dino ti papanam. Awan bibiyang ko kan. Lakay. Uyaw ka nga uyaw akanayon da amabasbasa nga aggapoy di talon. Ngamsi ka! Anya mo tinaramid mo salpag kang itay. Isungag talaw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, parang tarabay. Anya Laki Din. Nay, apay bakit? Nakamulanglang ka dita sangwan ang ti kalendaryaw? Di nakpay kablaawan mo't. Umadanin ti birthday. Ngam kaslaawan laang kan ka. Anya katoy bakit ko na ya? Mukmat nga inton Sabado ti birthday. Kablaawan ka kumangam. Inununa anak mo tan. Manon a birthday ti naglabas. Adi nakpay kinabkablaawan mo't. Di ka kusilap. Tapno saan ka gumura bakit? Ayabam, dagiti ko kumarem inton birthday dito'y balay. Taapay kuma, nga ayabak ida. Agsagana ka mo't uray basit Isagana ang mati maika 40 apa nagkasangay mo. Ay na, awan kwartak. Ay di kang ka iti pagsaganam. Ikanak. Wun! Kanya ti kayat mo lutuin inton birthday. Ilista mo, dagiti katangam. Ayabam, dagiti gagayam mo no kukumarem. Ay na, thank you lakay. Kunaklakit din no nalipatam ti birthday. Agpasada ka pa'y paray. Ay, una paray. Aginanaka mo ta. Itay ka pa'y parbangon ng agpaspasada. Saan lapar bango na? Kino nagpatpatnaga ka nagpaspasada. Uwan nga raw, apay ayakas talaunay tirigit mo agpasada. Amon pare, birthday ni bakit ko. Nasken nga agsagana akmot uri basay. Ay, no kasta, iso ti your orno nga, paray. Uwan pare, ayaban na kahit dagiti gagayam na. Ay, kit umayak tumamang araw, paray. Una, dagiti kayat na nga umay maki-birthday di umay da. Ay, adu kami paray. Ay na, nakalukluk mo ni Biryang. Bakit matan talaga? Kat papanan na ngay ngamin no saan abo makit ti tao na. Kat no da magkaungad da ka no iluglukan nila kay na chicks na. Ha? Apay, pudno day jay nana? Ay, isumuti bagbagada. Naumansan nila kay nakin ni Biryang. Tanay, bakit mat nga may naun? Kayat mo asawa na. Ubing pay jay chicks nila kay na. Kat no sweet 16 kanun sa. Ay na, nagubing matan no kasta. Ay, bakit ni Biryang? Aday ta, inlista ko nagitigatangag apag saganak inton kasangay ko lakay. Ay kayo na. Ikan na ko na 86,000 nga igatang ko. 6,000 ko na. Nagngingi na dagiti gagatangan ita. Amangan no kurang pa 86,000. Isuan na yunam. 6,000 mo ilagayam. Oh, agkatawa ka. Kaya't mo asawan. Ada kwartam a 6,000? Ay wait, ingkarkarigatak tinagpaspasada kay. Dati kasta kwarta. Kat, ikan nagnarudan tama pa na kun agpalengke.
Ayan tayo wallet kon. Day taman ni, nakabulsa di talikudam. Wan. 6,000. Ay, bilangak man titid ko kang ka. Nagdakkel mo day ta basket mon Biryang. Mapanak kamin agpalengke, mare. Gulpyam samot amin ang alako day je palengke. Gumatangak iti saganak para intun umay akasangay ko. Ha? Ag-birthday ka? Kaano? Intun Sabado. Umay kayon to Ag-birthday ka matgayam, Mari Biryang. Ne, anya ti panagkunam kanyak. Sa anak anayanak? Kat, anya nga iti saganam. Ay kat, umay kayon to Tapno maramanan nyo, dagiti saganak. Ay kat talaga nga umay kami, amare. Asino pa'y ayati daddo mga inimbitaram? Diyak kayat ti mapan iti day ta birthday, day ta Biryang. Apay asaan ngay nana? Mabay na ka mapan. Tadi nakmet inimbitaran. Kano ko na nga amin tayo agagayam na kat mapan. No di nak inimbitaran, ay diyak kayat ti mapan. Sayang mo't nana, sapay ado ka no ti sagana na. Ay oray pa'y adaw, no di nakmet inayaban. Kat no kagiddan ko ang nagpalingke, talaga nga ado ti ginatang na. Gumurakan ko na, no saan nak nga imbitaran. Naskan na nga imbitaran nak. Imbitaran na ka, nana. Mabalin ka di asaan, kat no kaaruba na ka mismo. Inimbitaran mo ilamin ng iti gagayim mo. Binagaakon ida. Ang mga no adda di mo inayaban, ay gumura da. Ne, ninsamot na namin di agsibsibog iti masetas na. Wain, iso. Ay, bakit mata ni nanamilingan niya? Ay, mapankon sa imbitaran. Nalaing kat agumura day jay no di mo imbitaran. Amangan no addan tumanan maibagbaga na. Ay, una. Amo, akasta ti ugali day ta bakit. Ala, ingka imbitaran bakit? Nanamiling. Oh, apay, Biryang. Umay ka man imbitaran para intun Sabado. Apay, anya ti mapasamak inton Sabadaw. Kasangay ko ngamin, nana. Ay, kunak no nalipatan na kon akaarubam. Mabalin ka dimot malipatan ka. Mabalain nga itugot ko nila kay kaw. Ay, kutuan Diyay nga'y manugang ko atalaw. Mabalain nga umayda. Ha? Dagiti apo ko kasa nga pulaw. Mabalin ka di mat nga umayda maki-birthday. Sige, nana. Ayaban niyo amin ida. Happy birthday, Biryang. Umay kamin tong araw. Nakitakmat ang nagtungtong kayo kini Biryang, nana. Ay, wag. Inimbitaran na kaun. Iso ang mapanak tumaki-birthday intong Sabadaw. Kunakon kat nga imbitaran na ka. Itugot ko nila kay kaw. Ay, mabalin gayam tagitugot. Itugot ko pa'y dagiti manugang kaw. Mabalin gayam ti ado nga itugot. Mabalin apay kit din asaan. Iso apati dagiti apo kaw, itugot kaw. Ay kat itugot ko mat nga rod amin nakabalay ko Iraman ko pa yan dagiti kakasinsin ko, ken kakasinsin nila kay ko. Mabalin dagiti kakasinsin nga itugot. Ay katayabak mat nga rod dagiti kakasinsin kaw.
kayo agpakasara, paray. Ha? Dapay nalawa, damara di tabalayaw. Ay, uwan paray. Ado nga minti bisita ni Bakay. Ay, pagsangputin lagi ti bisita. Nagaduda. Kaslamot taga iti kabangibang abaryo dagiti daduma paray. Ay, sos. Naskin gayam, abuo ababoy ti pinartiyaw, paray. Ay sos, agkurang sa tisaganan ni Bakit Ay, sos. Daytakan. Kit, umay kami pa'y agagayam mo, tricycle driver, paray. Yan anay tayo ti adda paray. Nagadugayam ti gagayam ni Bakit Mau. Ay na, talagaan nasapa kayo nga imay Ay, birthday ko naman. Ayan na ngay nilakay mo, nana. Ay, day ngay, day. Day ta nakatakdar di ta igay. Wan. Isugayam day ta. Kat asino ngay mo at dagiti kasarsarita na alalakay. Jay nakapuraw, iso ni bayaw kaw. Jay mo't nakalabaga. Jay inauna abayaw kaw. Ay, pati dagiti babayaw mo, inayabam, nana. Dagiti ba't dadumay jay igay. Dagiti kakasinsin kaw. Kun kakasinsin nila kay kaw. Ay na, umanay kayon samutan iti may sadakkel adam truck, nana. Ay, kahit na kayo ngay ba't. Ayan na ngay dagiti inayabam abisitam. Agwawarada mo tun. Nilakay ko, idi nakakita iti kumpare na. Addan ijay amakin inom. Ayan na ngay Mert ni birthday girl. Ay, jakpay mo't nakitkita ng agpaysong. Ngam kunada mo't nga adda ijay kusina nga aglutluto iti pansit. Pansit? Pansit laang nga tati sa gana na? Hay, anyamot tan no pansit laang. Kakaiso na nga inayabak dagiti kakabagya. Pansit lagayam ti pasango ni Biryang. Ay, sus! Kunak ano adalik saun, ngamawan mo ti makitak amatuntulo alik saun. Awan tilitson, nana. Kat no imbaga kadagiti kakabagyak, kadalit saun iso ngay mayda. Italaang aya ang makaraman da itilitson. Manmanuda makaraman itilitson. Iso nga imayda. Kat noing karigatan dati nagbalasiw iti karayan anaunag, tapno laang umayda. Kaday tangarod matlit sa unti umayda Ramadan. Umangan kayo, ado ti sagana. Ay, Biryang, ngayon na nga jalit sound. Awan ti lechon, nana. Nangina ngamin ti baboy ita. Ang adomot kiti ti sagana mi akarne iti baboy. Awan ti gatang ko iti regalo, Biryang. Iswa, happy birthday latan. Ay, thank you, anana. O sige, mangan kayon. Ay na, naiwakas matlaang ti birthday klakay. Makabannog mo ti agsagana. Bayamon tanalpasan. Imbag ta imanay dagiti sagana tayo anya. Agasang may tinluto mapansit. May sasilyasay. Inkarkarigatak nga inluto dayjay apansit. Awan mo't siguro makuna dagiti imay abisita. Bakit? At dapay laang nga tamot makunada? Amo mo't dagiti tattao diti lugar tayo. Nabsog damat iti panagkunak. Nakitak tupay dagiti daduma nagitik out. Ado ti nag-take out lakay. Kunak kumaabawal. Ang anyangay harod. Narigat mat no gumura da. Wen bayamon. Tinapatag. Nalpas ti panagsagana. Adda kamot lagayam dito yung aglablaba, nana. Ay, wan. Naurnong tilalaban may. Kasanaw, imbes nga glaba kiti Sabadaw, napanak na ki birthday kini Biryang. Himbag kumamait no na imas dagiti sagana na. Diyak ngamin naramanan amin, nana.
Tay di agsubliak ang mga lako ma. Naibos mo di salad ka ni spaghetti. Ha? Anyamot di pansit ngayon luto ni Biryang. Awan pa'y karnina. Nagdadakil aripulyo kan carrots lang ti Ricardo na. Jay mat adobo anaramanak kurang itisoy na. Nagado ti suka na. Kan nalablab ay. Ay, jay salad ay na. Kurang itigatas na. Kasla tinipid da mat ingredients na. Jay mat spaghetti da ngay. Anya mat da jay nga spaghetti da. Awan sa mat cheese kan karnina. Isumat gayam asaan anaibos dagiti anak ko jay inala da nga spaghetti da. Tasaan mat gayam anaimas. Kag nakabalkot kayo kadimulang. Ayun mabalin kadimot asaan. Jay karni nangyawid kami. Sika ngay nana. Ay na, sa nga silyasin sa ginayawid ko akarday. Na, nagadumatan nga eh. Ay katuan na, kakaiso na birthday ni Biryang. Jacket din mangyawid. Ay, kalukwanan no jakagyawid. Paray, anya di madamdamag ka? Adda ka no babae. Nabayagan nga iso day ta kanya paray, awan kinapudno na. Isumot ti pagtutungtungan na kiti babae di tabasit a kantina ni Mang Angkwan. Nang rugi day ta, idi ar kila endak dagiti mamaestra. Amukon, o sino tinaggapuan day ta nga istorya paray? Ay, amamam, kit asino da ngay? Dagiti mo lagagayim ni bakit ko Ni Nana Mileg. Nalay nga garamit iti istorya day bakit? Ti lansa mo, ti istoryain na mo da jay. Kasta ngamin no umapal da iti padada a tao pare. Nasakit tinakam na, tasaan nga iso ti inala da nga agisoro iti kinder di tasinter. Aya, adagayam kastaan na pasamak. Di bakit ko ti inala da, taamo da ti record ni Nana Miling. Nalay nga agistorya, ado ti sana ang mga yat ti kasya nga ugali na. Isumod lagayam. Akastala una, iti panang perdida ka ni baka ma. Ken kastamot lang dadya kumari na ang nagdadakkel ti siding na iti asidig ti bibig na. Ni Maritais. Ay, may samot dadya chismusa. Nalaing nga giwaras iti chismis. Bagay na nga raw, at tinagan na ang Maritais. Una, gagangay nan sa ta nagdadakkel ti siding iti bibig na pare. Imbag man, tasaan na ka nga apain ni baga mo, kada kita mangmangag na nga, dababain pare. Apay ko maatutupan na dagita nga istorya. Ket amuna mo't nga awan aramid ko. Agtalag kanyak ni bakit ko pare. Anya laki din nga minagito'y akakalugaran tayo pare. Apay nga ta, pakaragsakan dati mang perdi iti padada ataw. Nana Miling, nadamag mo ka din. Kanya, agradwar gaya man di inauna nga anak da Biryang. Ay, wan, ni Kenneth. Agradwar gaya man. Addan sapay ka no honor na. Ay nagkup-kupya lang mata. Talagaan nalalaing dagiti anak da Biryang, nana. Imaladakin ni Biryang. Anya ko mangay tipaglaingan na. Anya ko mangay tipaglaingan na. Aywan gayam nana, ininbitaran na kan. Celebraran da kanukat di graduation di anak da. Apay nga mom, katawan pa'y mati na ipalpalapayag kanya. Urayam nga imbitaran na ka, nana. Mapantayo, taado ka no ti sagana da. Ay sigurado amang isuputa. Oray sakmat Inimbitaran mo't lang dagiti kakaroba bakit? Mabalin ka di mo't asaan? Nala, imbitaram. Tama nga no adaki di sawon da amadi. Adun to amanan ti masauda, ang ambay amon. Ay, anya laki din ngagbayso. Saan amap-mapnak dagiti tattao? Mabsug da lang arudan, mangyawid da pay, at dalat tamakunada.
no papagayam. Nitan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmarts YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Nay, Mark, apay asaan ka pa yan nagpulas? Saan ka kadi ama pa ni Jay pagkadalan? Tatang, masaluta. Kanayon ba't ngamin ang mapanak iti pagadalan? Awan ka di mutla ti di off kon. Ala ni Manong, apay, agtrab-trabaho ka aya, tapno ag-day off ka. Agulimak ka man, Mina. Apay sikat ka sarsarita kaya. Makapa-stretch ka mat. Anya nga stretch mo ta sa asawa? Baka stress. Adula amin. Isunto mo lang iso. Mark, ada ka di arami dumitangal daw? Awan pare, apay ka di? Mayat nga rod. O may naktuman nga rod tulungan. Tarimaanan ta jiti race me. O sige, inakbit iji balay. Alak ti gamit ko. Tatang, ada pagkwarta akon. Oh, apay, adda ka di trabaho maun. Adan, kinasarita nak ni David itay. Kahit, Kwa, tulungan ka namang tarimaan ijay Terence da tatang. anya Terence, Diyo amo ti Terence. Diyan nga da iti sango ti balay, tay pagtugtugawan nga nang runa no da bisita. baka ti kayat mo asawan kat Teres. Isunto mo lang isaw. Ay, bakit din ta inawis na kagtrabaho pare? Siyempre mo't pare. Aywan kayam. Asensado mo't ni Jonan nga ex-girlfriend mo. Ibagbagada mo't nga adutin na iskan, gapokin ko na. Ha? Anya nga iskan pare? Ipalawag mo man. Diyan nga, bagada ano agbayad ka kit, dumakal ti kwartam. Ngam kalpasan ti sumagmamanong alda, uno bulan. Agpo kawan, iskan ko na dawait. Amangan no iskam ti kayat mo asawan pare. Saan nga iskan? Anyat gata nga, Mark. J-Man 7 soldiers na na? Anya 7 shoulders mag. Anya ka din ay jay. Makan, wano anya. Ay, kwa. Anya laki din aya. Anya ang makanti sa sawom na na. Day tama ni Day ta siyang po nga 7 soldiers. Kat no head and shoulder mo't asyam po ta itudto daw baraw. Anya lakit din aya. Api nga itakalaang. Kan, api anang kami suot ka manon. Ay na, ad-adi makal ta sub-sub mo. Agtal na ka mamumina. May saka ba? Buisit ka itibiyag ko. No? Kut, api ang nagtangsit ka ngay. Siguro, addaman na ka sa iran tarik namon anya. Relax ka kadilaang. Umay kakit din, tamangan kan. Sikalatan timangan. Makapaawang kamot iti appetize. Appetize nga. Ang mga no appetite mo, ti kayat mo asawan, manong. Wunain! Wunain! Da kayong tinalaing, di ta ka man langan. No, isuro lang arudan iti husno. Isupay tinatangsit. Hey, rabiin, Mark. Ngam adda ka paila dito isalas nga cellphone. Di mo kunaan. Adi ka manin mapanag-eskwela inton bigat. Apay ka di aya tatang.
Kita nga rod, no ada Facebook notification ko. Umuna kay latta ka di maturugan. Day tamanan. Palpak man ta imbagamaon anak ko. Saan ang notification? No dikit din notification. Saan ka nga absent kunak ngamin ka? Absent kan tumag absent. Anya nga rin ti masursuro mita. Tatang, amuyo ka din no ayan ni Manong. Saan ngamin asimrok iji pagadalan? Birbiro kan dagiti teachers mi. Talaga asulpeng dayay amanong mo, Mina. Kanayon lang arudan na palpak ti rumrumwar iti bibig na. Kanayon pa ilang aglangan iti pagadalan. Iso asaan ang makasursuro kay? Katno saan sa kano ang makapasan ni Manong, tatang? Nagado ti bagsak na. Pare, nakitak man dagi jay listaan ti nakapasa. Awan madnagan mo jay. Among, first bat pa ila dyan nakitam. Awan pa ti second bat. Ha? Ang mga nubats, pare. Saan abat? Anay ko tatang. Mina, tulungan nakman, nagsakit. Apay Manong, anyat na pasamak ka na. Anya kamatay. Kita lang arudin nga, dasugat ko. Nay, dakas ka diti agdamag. Tulungan ka kumapay. Nga, dita ka man langan. Papanam ngay, Mina. Apayan, Mark. Nagkarumot na sugat mo, anak ko. Iso nga ro tatang. Pakialayo man kit ditay, alcohol. Kan tadain. Tadalusak man ti sugat ko. Anay ko. Anya lakit din. Duwati pimalpakam. Alkohol ken betadine. Saan nga alkohol ken metadine? Oh, apay akas lang makasangsangit kami na. Kasano, makapasuron ni Manong ko. Nagtangsit. Kundi na pa'y kayat ti paisuro. Uray palpak amin ang maisawsawang na. Ay, iso nga rod. Sapay, naasam nga agsaw iti English words. Di namat nga rod siguraduan no korek wen no saan. Mangibabain at talaga dayjay amanong ko. Ay sus, apay ngay adita abanta ti enti kitata. Madi no i-base mo iti monsoy. Malas ka now. Anya, monsoy. Kauwan mo tata. Apay diyo amaw. Ay, awan diyo pa'y gayam amo ti monsoy at tradisyon ti inchik. Ay, barok, amok, dayta ngay bagbagam. Agam, si kansamot ti sana makamo iti dayta. Saan monsoy, no di di feng shui. Ay, sigurado man ngamin, nagiti bagbagam, sa munto'y balikas. Salbag, kinatkatawan daki din. Naibabay naktatang. Ay, daytan day kun kunak barok. Di kan tumot ngamin mapanidya pagadalan. Kasano nga ro da makasursuro ka no kasta. 20 anyos kan. Ngam aging gaita. Grade 8 kapay lang. Unaan na kapay ni ading mo ang makalpas iti high school. Dayta man na yung tatang. Imbis nga isakit dak ko ma. Saan tay padlaw yo a paborito yo ni Mina. Ampir kayo. Manong, saan nga unfair ni tatang? Ibagbaga na lang tikas jay, tapno ma-inspire ka nga agadal. Kayat mo nga rod, akanayon da ka akat katawaan, tapuro palpak ta ibagbagam. Oy, minagtal na ka mamay. Anya aga pumot ang ma-expired ak. Apay makaan mo no agas. Manong, inspired. Saan kit di nga expired?
Agtulang kansa pa yan. Agtanaka ko na, nay! Intong ka papispisang katanay. Ni ay, si Kanto pa iti papispisa kon loko. No di mo kaya ti paisuro saan laang. Get out of the house! Ay, apo, napa-English pa yun ni tatang. Gumatangak man iti soft drinks, nana. Kantay na ima sa tinapay. Mabisinak ngamin launa yan kahit. Sige baraw, nay. Nimot Mark jay magmag na. Ay ayabam man. Kasla nagliday jay langana. Sige, nana. Pare Mark, dumagas ka pa dito eh. Pare David, si ka maghanday ta. Apay ka day. Kinapudno na baraw. Siya, tinangibagakin ni David nga ayaban na ka. Nakita ka nga may na nakalidliday. Anya ka di tinapasama kaya? Ay, kuha na. Masurunok namin itibagi. Mababainak ka na kayo amin dito yan. Apa yun, pare? Amoy mo siguro ti agwarwaras at chismes. Saan ka day? Pare, ana? Ti may papankan ka. Ti palpak apa nagbalikas mau. Amo, Mark Baraw. Saan ka ngamin nga agab-absent ije pagadalan yawn? Taijay, isuro da iti husto apa nagbalikas iti English asaaw. Pudno timbaga ni Nana Linda, pare. Maan ano ngamin ay ano ag seryoso ka iti panagadal mon. Agkatawanan ta. Ngam aging ga ita. Grade 8 ka bailaan. Wah, anya nga ta ti aramida kaya. Tapno di akong agkamali iti panagibalikas ka. Ading, umay ka man ta suruan na mga agbasa? Oh, agpaiso ka di tinangagkumanong? Saan ka din ang makaungat? No i-correct ka? Saanan? Amo mga min a concert ka kanyak. Manong, concern. Saan a concert? Ah? Ay, wong gaya. Unen, talaga apalpakak. Mina anak ko, nagalistuman nga glabas ti aldaw. Kita man laang. Ide, sana pulo sa kayat ni manong mo ti sumrek iti pagadalan. Ita, ay na. Dandan di na pa yan maibatan dagiti libro abas-basaan na. Maputeng ka no, amangan no saan amakapasa. Pudno ta kinunayo tatang. Imbag nga rod, ta nakapagpanunot mo't lang ni manong. Katita, medyo basit laangan ti palpak na. Happy graduation natin. Kamo dyan na. Kalpas kamit langan iti high schoolan. Kasi kapay iti valedictorian. Congratulations, Mat, manong. Ta-grade 9 kanton. Naragsakak para ken ka. Ala, agawid tayon. Tain tayo pagsasangwan, tay impalutok kini Manang Linda amakmakan. Congratulations, pare. Agyaman ak pare ha. Kan agyaman ak may. Kan anos kalata kanyak. Oray nakaungutak. Anya laki din aya, pare.
agadal ka kidya na imbag. Tapno awan tunti mangibaga, apalpak ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Insurat ni Mary White. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.